Kristu. Amen. Size bandleni e-All Saints Cathedral leseMbabane eveni laseSwatini, Diocese yaseSwaziland. Sibonga abathandekayo uSimakatha ngosiniketele ithuba lokuthi namuhla ingamashumi 22 kuyo inyanga yayo iyindwi sithole leli thuba lokuthi besinaba kanye kanye kule nkonzo sithe ukhonda Simakathe simbonge siphinde simdumise. Inkonzo yethu bazalwane inkonzo yesidlo senkosi namhla kulisonto leshumi nathathu lemva kwaPentecost lephindze futhi kwelisonto lemashumi 21 leminyaka. Imfundo tethu bazalwane itholakala ekhasini lemashumi 5 encwadzini yetifundvo bese encwadzini yetinkonzo titholakala ekhasini lema272. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane kulesi sikhathi kulelithuba lesimtholile. Kunami-ke umfundisi Sibhudla uphindze kube naye Canon Thandekile Zulu londawo lesitabu esibambisene naye kule nkonzo nadzadzewethu-ke Jacqueline lokuyena asicophela lena nkonzo ngamabonakude ukuze sifinyelele siyithole le nkonzo nathi sisemakhaya. Siyakhula-ke bazalwane ngokuthi siyayithokotela le nkonzo. Tifundo tethu kweletikhona isifundo sekuqala siphuma encwadzini yamakhosi ekuqala sahluko sesiphohlongo siqala kufundza esahlukaneni semashumi 22 siye esahlukaneni semashumi 3 siphindze sifunde esahlukaneni semashumi 4 siyogcina esahlukaneni semashumi 43. Libuko-ke bathandekayo likhona libuko lemashumi 4 bese isifundo sesibili siphuma encwadzini lebhalwe ebandleni labaseFesu isahluko sesithupha siqala esahlukaneni selishumi siya esahlukaneni semashumi 2. Livangeli-ke ngekulandzisa kwaJohane Lomngcwele isahluko sesithupha siqala kufundza lesahlukaneni semashumi 5 siye esahlukaneni semashumi 6. Inkonzo yethu bazalwane ngalokujwayelekile itholakala kilo khasi 104. Singawuqala kanye kanye bazalwane. Nkosi nani ayibe nawe futhi dumisani inkosi yithumiseni ninetike kude nkosi akabo uNkulunkulu yisele ndodzana namoya lomngcwele
Asithandaze uNkulunkulu uSomandla. Izinto zonke ezivulekile kuwe, ifiso lonke etatiwa kuwe, kodwa lutho lufihlelo wena, keza cabanga izinto zethu, ekuphefumula kwethu umoya wakho longcwele. Uthi sithathe ngalokuphelele, silethumise ngalokufanele igama lakho elingcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sifundo sakuqala sibhaliwe eTestamente Elentsana, encwadzini yamakhosi akuqala, sehluko sesiphohlongo, sifundza kusukela evesini le-22 siye evesini le-50, bese sichubekele evesini le-41 siye evesini le-43. Solomon wasehuma embikweli lakhe lasemakadze, embi kwaso sonke isizwe sama-Israyeli. Waphakamisa intandane yakhe wadidekisa ngasezulwini wathi, "Awu simakadze, Nkulunkulu ka-Israyeli, kude uNkulunkulu onjengawe, ezulwini elikhulu nasemhlabeni phansi. Wena logcina isivumelwano sakho sethando letinceku takho, letithukela njalo ngenhliziyo yakho yonke, endleleni yakho. Usigcinile nesithembiso sakho encekwini yakho Davide, lombabe wakho. Ngemlomo wakho wethembisa ngesandla sakho, wagcwalisa isethembiso sakho, njengoba sekunjinge namuhla.
macondzana newetive longasiye lomunye wesizwe sakho ema-Israyeli, kodwa luchamuka eveni elikhashana ngenxa yempilo yakho, ngoba abantu batawuva ngempilo lakho lelikhulu kangaka, nangesandla sakho lesinemandla, nangengalo yakho leyelulekile, nakedale lona wetive atewuthandaza avele kuleli thempeli, ubabe sewuyeva usezulwini, indzawo yakho yemhlaba. Wente konke lokho wetive lakucela kuwo, lokho kuyakwenza kutsi tonke tive temhlaba tilale libito lakho, likwesaba, njengoba kwenta sizwe sakho ema-Israyeli. Tati nekutsi lendlu leniyakhile ibitwa ngelibito lakho. Livi lenkosi. Akabonge uNkulunkulu. Likubone ngeke namhlanje kubone mashumi asiphohlongo nakune litholakala ekhasini 723 sidawusho ngemavesi kanje ngidawusho ingxenye yevesi bazalwane baphendule ingxenye yesibili yalelo vesi size siyofika ekugcineni. Likubo lemashumi asiphohlongo nakune 84. Maye iyatsandzeka indlu yakho simakadze wemabala. Maye iyatsandzeka indlu yakho. Simakadze wemabala. Umphefumulo wami ulangadelela emagceke akho. Inhliziyo yami nemtimba wami uhlabela umemeze ngokujabula lokukhulu uNkulunkulu lophilayo. Nenze uyayithola indzawo yesidleke nenkonjane iyayithola indzawo yokwakhela indlu yayo lapho ingathokozela khona emazini akho. Lendzawo ingasemalathini endlu yakho, simakadze wemabala, Nkosi yami naNkulunkulu wami. Babusisiwe labo labahlala endlini yakho. Bayakuhlala babonga wena njalo. Babusisiwe labo bantu emandla abo lakuwe. Labalangazelela ezinhliziyweni zabo ukuthi bayekukhonza eSiyoni. Bayawukuthi noma bahamba esigodini lesomile kubo sibe yindzawo lethumetiyalo. Netimvula tekucala timbone tibusiswa. Bayakuthuthuka emandleni baye emandleni. uNkulunkulu wabonkulunkulu uyakhonakala eSiyoni. Hawu simakadze uNkulunkulu wemabandla, vani ulalele umthandazo wami. Beka indlebe yakho uNkulunkulu waJakobe. Nkulunkulu buka sihlangu sethu, Buka, ubone ubusoka logcotshiwe wakho. ngoba lusuku lunye etikweni tendlu yakho lungcono kunaletikeni letinkulungwane letisengceni. Ngingamane ngibe ngumlinzi wemnyango wendlu yaNkulunkulu, kunekutsi ngingahlala ngibuse emakhaya alabanye. Ngoba simakadze Nkulunkulu ulilanga lethu nesihlangu sekusivikela, simakadze usipha umusa asele sihlonipheke. Angeke ababhodlele lutho loluhle, labo labahamba ngobucotho embi kwabo. Yebo simakadze wemabandla, Ubusisiwe uNkulunkulu wethembele kuwe. awudunyiswe uyise nenkodzana nomngane ongcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo sesibili sibhaliwe eTestamenteni Elisha encwadzini lebhalelwe libandla lase-Efesu, sehluko sesithupha, sicala kufundza evesini leshumi. Kwekugcina, gcinani eNkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Hlomani tonke tikhali taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekumelana nebuciko baSathane. Ngoba asilwi nebantfu, kodwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nebobukho abomoya lababi labasemkhatsini. Ngako-ke, hlomani tikhali tonke taNkulunkulu, khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi. Nithi noma senicedzile kulwa, nigcine nincobile. Ngako-ke, manini tikhalo tenu tiboshwe ngeliciniso, nifake isivikelo sesifuba esikhulu, tinyawo
ke uphiwalile. Ngithi nangivula umlomo wami ngishumayele ngaso sonke isikhathi imfihlakalo yevanga. Ngikhuleleleni ukuthi mina lengilinxusa lelisekentaneni ngenxa yevanga ngilikhulume nesibindi njengoba kufanele. Levile Nkosi. Ababongwe uNkulunkulu. Ingoma yelabivangeli ingoma yesiphohlongo lethola eqala ekhasini 348. Ingoma yokuqiniseka. Ingoma yesiphohlongo tholakala ekhasini 348. Kanye siyasho sithi uNkulunkulu usebenzisa konke kwelusito kulabo abamthandayo, labo ababhidene kwenjongo yakhe, ngoba labo abadithandi kwabakhethathani, kuthi babe nesimo sandodzana yakhe, labo abakhethathani wababida, labo ababida wabalungisa, labo abalungisa wabapha nenkathalo yakhe futhi. Nangabe uNkulunkulu wakithi ngani mamelana nathi? Yena lomadlane ayibonge indodzana yakhe, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Akabe kusiphane sibe yini ngaye timo tonke kanye naye. uNkulunkulu lo wena umuntu wemukele kuye. Pho-ke ubani ongasilahla? Ngoba uKristu Jesu owafa wabuye wavuswa kwabafile, wasekunenesa uNkulunkulu yasimusela. Yini engasehlukanisa nemthandolo kaKristu? Noma ihlupheka, noma indlala, noma ingoti lenkemba? Kodwa tonke letinto siyanqoba nokunqoba ngaye owasithandza, Jesu Kristu Nkosi yethu. Akudunyiswe uyise nendodzana noMoya oNgcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane loNgcwele. Sakhiwo sesithupha siyawuqala kufundza esahlukaneni se-56. Akadunyiswe Kristu msindisi wethu. Lodla inyama yami anathe ingati yami kunekuphila, uhlala kimi nami ngihlala kuye. Njengoba Baba lokuphila ko-amthumile, nami ngiphila ngababe, kanjalo-ke lodla mine uyawuphila nami. Lesi-ke sinkwa lesehla ezulwini asifanani nesinkwa lesadliwa bokhokho benu babuye bafa. Lodla lesinkwa uyawuphila kude kube phakade. Konke lokhu Jesu kwakukhuluma asesinagogeni eKapanawume afundzisa. Yena nebafundzi bakhe leyayiva lenkulumo lathi, ilukhuni-ke lemfundiso, ubani nje longayiva? Kepha Jesu athi enhlitiyweni yakhe ukuthi bafundzi bakhe bakhonona ngale nkulumo yakhe, wathi, uyanenyanyisa yini lo? Kepha niyawuthini nasenibona indvodzana yemuntu enyuka iya lapho beyivele ikhona kuqala? Lokunika impilo ngoba inyama ayinamsebenzi. Emavi lekwakhuluma kini angimoya futhi akuphili. Noko bakhona labanye lapha emkhatsini wenu labangakholwa, ngoba Jesu bekade wasethaleni ukuthi kubani labangakholwa nekuthi ngubani abetamthengisa. Waqhubeka wathi, yiko nje kuthinte kini kude lokenta kini nangakakuphikwa nguBabe. Emva kwalokho labanyenti babafundzi bakhe bamhlubuka, abazange baphindze bahambe naye. Ngakho-ke Jesu wathi kulabo abashumi-2, nani nifuna kuhlanzeka yini? Simon Petro wamphendula wathi, Nkosi, singasuka kuwe siyephi? Ngoba emavi ekuphila lokuphakathi akuwo. Nyalo sesiyazi futhi siyakholwa ukuthi wena ungulondwele waNkulunkulu. Nali-ke livangeli laKristu. Ababonge Kristu Nkosi yethu.
Awusho kanye sivumo senkolo senasiya. Sivumo senkolo senasiya. Let us cover. Siyakholwa kuNkulunkulu munye oyisesomandla wentiwe izulu nemhlaba newakho konke lokubonakala khona lokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu indodana levele yodwa uNkulunkulu elakuyiseko isikhathi sonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kuko kukhanya. INkulunkulu uqobo ivela kuNkulunkulu uqobo. Yaphela imidiwana siethu sayo sinye nesiyise nokwentiwanga yokonke. Yehla ezizwini nenza iphuthe bakho nangenkosi sisisa yabanyama amandla babengcwele kuyo intombi uMariya yabaNkulunkulu yabethelwa isomanenza yethu ukusa konjukilayo yakudela yafa yabekwa emdeni. Ngelanga lesithathu yabe yavuka njengaloku sembhalweni yenyuka yaya ezulwini ihlethile senene seyise yawubenzekweni emvumo ekwehlulelwa nabasekhona nabafile umbuso wayo awuyikuphela. Siyakholana kumalo ngcwele kwenkosi ophilisako uma kuyise nenkodzana lokongaka thunyiswe kanye neyise nenkodzana washumayela abaprofethi. Siyakholana kwibandla linye ligcwele lelikhatholikali apostoli sivuma ubhapatizo munye yokuthethelela tono sibeka ukuvuka kwabafile nokuphinda kwesikhathi setikako. Amen. Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu manje naphakade. Amen. Bandlana basi. Sivusele bazalwane egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhlanje njengoba umsonto leshumi nakutsatfu emva kwaPentecost kwenzeke isonto lemashumi lamabili nakunye leminyaka. Izifundo zethu zitholakala kwasencwadzini yemakhosi ekuqala isahluko sasiphohlongo amavesi 12 kuya evesini 13 siphinde sifunde evesini 41 siyogcina evesini 43. Ikubo lesinalo ikubo le-48 sifundo esiphuma eTestamenteni Elisha sibhalwe kwincwadi yaseFesu isahluko sesithupha
elishumi sekugcina ekusishumi namabili bese emvangeni ngedansi sabaJohane nokuthole sahloko sesithupha siqala ukufunda sahlukwane ezingamashumi namahlanu nesithupha sokugcina sahlukwane sahlukwane semashumi lasithupha nefika sihloko senkonzo seshumayelo wethu namhlanje solo siqhubeka kiso sihloko lesithi Jesu Kristu sifa sephila lesiphilako Jesu Kristu sifa sephila lesiphilako noma lesingeniso siyaqhubeka bezalwane solo siqhubeka naso sikhathi sethu sekukhula njengelibandla le mhlawumbe inkonzo letiningi khona la ebandleni kuphindze futhi kwasekuthathwa lesi sikhathi sekukhula lesi kwaphindze kwafakwa nalesinye isikhathi sesibizwa ukuthi sikhathi sekunaka nebonga imvelo, season of creation. So bazalwane sisaqhubeka nje nalokuthi siyakhula silibandla siyakhunjuzwa ngokuthi sinikiwe umsebenzi namagunya ukuthi sinakekele indalo yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyidale ukuthi le ndalo ikwazi ukuthi nathi sinakekele iphindze futhi isigcine nasingayinakekeli singayigcini siyawudikhatha sisengeni etikhathini letiningi bazalwane cabanga ukuthi kumqoka kabazalwane ukuthi sisabukile kiso sona lesi sikhathi sekukhula kulesi sikhathi la sibuka khona ukugcineka kwemvelo siphindze nakalapho futhi sibuke sekuso isikhathi sekukhula sithole emasonto lamanye lalandzelanayo lala sidudutelwa khona abathandzekayo ngokuthi thine sifanele ukuthi Jesu Kristu abe sifa sekuphila lesingiso empilweni yethu njengoba sengishilo bezalwane tholakala evangelini likaNkulunkulu sabaJohane sahloko sesithupha kulapho simthola khona Johane noma Jesu nabafundi bakhe bayikhuluma lena ndzaba ya Jesu asifa sekuphila le namuhla kungasiwo nje ukuthi sibuka ukuthi Jesu Kristu sifa sekuphila kuphela kodwa sibuka ukuthi Jesu Kristu asifa sekuphila ngeke size sikhole ukuphila ngaphandle kwakhe ngeke futhi sikhole ngokuthi selemiseni yaNkulunkulu ngaphandle kokuphila naJesu Kristu losifa sekuphila bazalwane uyasivetela uNkulunkulu uyasikhombisa uNkulunkulu kumqoka ukuthi Jesu Kristu abasifa sekuphila kithi njengalo Jesu Kristu letonke into litholakala kuye letonke into futhi liqala kuye ngeke bazalwane sesike sibe nebudlelwano lobuciko lokuphilana naNkulunkulu mangabe lobudlelwano bethu naJesu Kristu kungakheli babuyiseka baba budlelwane lebungini siyawubuka bazalwane sibuke isifundo sethu sekuqala lesi sifundile encwadini yaSolomon encwadini yamakhosi lapho Solomoni aletha khona umphongolo wesivumelwano awuletha ethempelini laNkulunkulu sisabuka lendzaba leyo bathandekayo siniketa insight ngokuthi asesesibuke impilo tethu noma ubudlelwane lesinabo naNkulunkulu ngokuthi sicaphele sibuke ukuthi lo budlelwane lesinabo naNkulunkulu ubudlelwane lobungikho yini siyakhona yini lo budlelwane lesinabo naNkulunkulu ngokuthi siqhubeke senomsebenzi kwaNkulunkulu siqhubeke simbone Kristu asifa sekuphila kithi lemba masafuna Jesu Kristu losifa sekuphila sihlala kwesibavelela kuye lithi lelivi sibese sesiyentiwa ukuthi sikwazi ukuthi nathi umhlaba siwengalo ngandlela thile noma umhlaba siyithithe inhliziyo yawo ngandlela thile kuze ukuthi ukwazi ukuthi nawo ulandzele Kristu njengoba nathi silandzela Kristu siyabona ke lokho bazalwane ukuthi letha injabulo njengoba sibona injabulo leyagcwala abantwana baka-Israyeli usubona umphongolo wesivumelwano ufika ungena ethempelini endzaweni yabo ngoba bazithathelayo kumqoka ngokuthi sibe nayo le ndzawo sibe nabo lobudlelwane sibe nabo lokuphilelana naNkulunkulu ngendlela leniyo ngoba masena njalo siyawuthola ukuthi sisive siyavuseleleka kodwa nangabe kude lokhu ubudlelwane naNkulunkulu
bese sekubaba badinga abathathekayo bese kuba lukhulu ukuthi sihamba kanjani le ndlela. Siyamuva ke Solomon asakhuluma konke into letinhle ukuthi uNkulunkulu ulwenze kanjani ukuthi uNkulunkulu ugcine kanjani ithembiso lakhe kuye. Kodwa egcineni kwako konke emave lawa aphakamisayo uSolomon la ngemave kathandekayo lathi kufanele ukuthi kukhona abaNkulunkulu kufinyelele endzaweni yonke ebantwini bonke bakwazi ukuthi bayalwazi basathi isimo saNkulunkulu bakwazi emandla kaNkulunkulu nembala abathandekayo nathi mangabe emandla kaNkulunkulu ahleli kithi mangabe kuphila kaNkulunkulu kuhleli kithi siyakhona ukuthi siduduke nathi bathandekayo sibe abantu labakhona ukuthi bayithinze impilo yebantu labakhona la emhlabeni kude kokuthi lesimo sokuphila nasikhona sifinyelele sikhona silayithe empilweni yethu nanathi siyakhona ukuthi lala sikhona khona bazalwane sikwadi ngokuthi sithinze impilo yabantu kuze ukuthi kube nekhathikulo nelethwako kusifakaze nelethwako uNkulunkulu umdali wethu. Ikubo bathandekayo sikutholako namuhla igcizelela indzaba yokuthi nembala utshokoda nejabula kutholakala ekhoneni lwasifakazi ngoba lapho khona uNkulunkulu kunekuphila lapho uNkulunkulu akhona khona siyatshela ukuthi siba sekuphila sigamama sitholakala yonke indzaba. Ikubo bathandekayo liligcizelela indzaba yokuthi uNkulunkulu kufanele simbone simthole bathandekayo ayingqithi yabo bonke simbone simthole bathandekayo asisekelo sako konke kuphila nemvelo luhlobo layo siyakhonjiswa bathandekayo ukuthi nembala vele thine siba uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu siyakhona ukuthi sivusetelele sithole emandla kamasha siyakhona ukuthi siphakamiseke emthanzeni nasekumkhotheni uNkulunkulu. Size sibone umbhalo walelikhulu bathandekayo abhalana uculo lomqoka kakhulu asabhalana ngokuthi kuba senzaweni yaNkulunkulu noma kusebusuku lunye umqoka kakhulu kangakanani bathandekayo kunekuhlala inkulumane letinsuku etimpilweni letinye letingasilo yaNkulunkulu noma emandleni langasiko aNkulunkulu. Nembala siyabona bathandekayo ukuthi kukhona abaNkulunkulu uyayiletha inkokoto, kukhona abaNkulunkulu uyayiletha inhloso, kukhona abaNkulunkulu uyakuletha ukuthetheleka, kukhona abaNkulunkulu uyakuletha kunye, uyakuletha uthando naletinye izinto letiningi bathandekayo lesifundze ngato ngokuthi tiyithelo takamoya letidzingekako ukuthi tibe setimpilweni tethu kuze ukuthi lesimo sokuphila sibonakale sibone nabantu ngokuthi nembala noJesu Kristu usika sempilo. Basibuka-ke bazalwane incwadi lebhalweni lebandla labaseFeso siyabona bazalwane ngokuthi siyathuthukela lapha ngokuthi asibe bantu abanemandla asibe bantu labaqinile ngoba sesondliwe nesinkwa noma nezimtimba wenkosi yethu uJesu Kristu sesiwudlile lo mtimba sanatha nengadi yakhe siyakhuthaza nsuku njalo bathandekayo ngokuthi sisemhlabeni sisempini kulo mhlaba lesibili akufanele ukuthi silungiselele ngalokuphelele nangalokucacile ngokuthi siseselembi sikwadi ngokuthi sigijime simkhonde uNkulunkulu simthathe uNkulunkulu sibize silungiselele ngokuthi lokhu lesisatawubhekana nabo sithole ukuthi sinawo emandla bazalwane ekwehlula sinawo emandla bazalwane ekunqoba ngoba sihleli uNkulunkulu. Siyatiswa-ke siyakhunjulwa bazalwane ukuthi impi lesilwako asilwi nenyama nje nengadi kodwa silwa nemimoya lesemkhathini lenemandla lesemkhathini silwa sithola emandla lavela kuNkulunkulu silwa sithola emandla laphambene emandla laphakeme latholakala kuNkulunkulu lasela bathathekayo ukuthi
sifune indlela lesilwa kiyo lesiphikelwa ukuthi silwe kiyo sikwazi ukulwela ngokuthi sinqobe. Siyakhuthaza abazalwane ukuthi sisaba kule ndlela sithathe iqiniso, sifase ukhalo ngeqiniso, sendele ngokuthi sibazalwane ifika engalahleki, sithi noma sisibuka sibone emaqhawe lanemandla lavela kuNkulunkulu lakubanjwe ngeqiniso, aqiniswa ngeqiniso, asisekelwa ngeqiniso. Ngoba iqiniso laNkulunkulu bazalwane ngilo leli laphako, ngilo leliphikisako, ngilo futhi naleliqodzisako endleleni sisamkhonda sisamdumisa uNkulunkulu. Siyatshelwa futhi bazalwane ngokuthi sigcoke izicathulo zokulungela ukushumayela evangeli, ukuthi njalo sibe nabatiko ngokuthi kufanele sigijimise ivangeli lize lifinyelele kibo bonke abantu. Siyatshelwa futhi bathathekayo ukuthi sisesebulembi, sidinga ukuthi sibe ngilabo abatawumelela umbuso kaNkulunkulu, sibe ngilabo abatawuphakamisa umbuso kaNkulunkulu. Lalapho sikhona khona ngani ngokuthi sihlale njalo sigcoke izicathulo zokulungela abathathekayo, kushisa lelilungela bazalwane ngokuthi siyawushumayela ivangeli lasemakade yonke inzalo. Sitshelwa ukuthi asethwale nelihawu lelukukholwa lesitawuvikela ngalo bathathekayo yonke lemicibisholo sitha lesiyijijelayo kithi, ngoba sithi sihlala njalo bazalwane sijijela imicibisholo, kodwa thina siyabika bazalwane ukuthi asiphatheni kokuvikela lemicibisholo ukuthi ingafinyeleli kithi lokukholwa kwethu. Siqhubeka bazalwane sithi sesivikele, asimbonyeni inhloko yethu naye makalabha wayo isinziso lotawuvikela ukuthi noma abe nguphi lotasiwa kwaNkulunkulu ungafinyeleli ezimpilweni zethu. Phinde futhi sitshele ukuthi sisabivikela, asinagcini ukuvikela kodwa siqhubeke sihlasele. Ekuhlaseleni kwethu bazalwane kuthiwa siphiwe ivi laNkulunkulu leliyinkemba lekwatiko ngokuthi bathathekayo yehlukanise konke intimo lekuyinkemba lesikhonayo ukuthi ngayo sichithe emandla esitha, ngayo sigijimise sitha bathathekayo, sikwazi ukuthi sisilwe netimo tonke letikhona letifikako empilweni yethu nasendleleni yethu. Siyatshelwa abazalwane ngokuthi nasingakiphathi letikhaya ngeke siphathwe. Siyadinga ukuthi sihlale kuJesu Kristu abe ukuphila kwethu, ukuthi sitawukholwa bazalwane ngokuthi sithi sisebenzise ngendlela leniyo lethi tikhali sibe bantu labaphumelelako, ngoba thine sinekuphila sikwasekuphila lesiNjesu Kristu. Haleluya. Umuntu bazalwane ukuthi lesimo sekuphila lekukhulunywa ngaso singasithola kanjani, singaba njani naso. Uthi Jesu nangawudla umtimba wami ninathe ingadi yami nami ngiyawuhlala kini. Ukhuluma kwabazalwane, ukhuluma lapha imfihlakalo letinkhuni letimantima letidingako ngokuthi bazalwane baqhubeke nemandla bangapheli emandla. Sithi-ke bazalwane kufunathi sihlale kuKristu, sitike kuKristu, imphanze lethu tisime kuKristu, nokuthi sibe nebudlelwane lokuphilako, sibe nebudlelwane lobungiko, sibe nebudlelwane lokubonakalako, lokutawukhona ngokuthi noma ngabe ngubani athi ukuthi nembala laba bantu kaNkulunkulu ngoba bayabonakala imisebenzi nekithelo nangetendo tabo. Uthi-ke Jesu sengathinte kwafuthi bakhe dlalile umtimba wami, kuthiwa kwabalukhuni kwabamadima bathathekayo ngoba baba bathe bayabuka abazalwane babafuthi awu elikhuni matima lenzaba, elikhuni matima bathathekayo. Kodwa siyabonga ngokuthi labo labalethayo kuye, labo labatisonzelako kuye, laba bakhabo lobudlelwane kuyakhonakala lokuthi bayele yonke lento lekhulunywa nguye Jesu Kristu, bayele yonke nalento lebhekekile kubo njengebatwana kaNkulunkulu. Ngakho bazalwane kufuna sathi ukuthi emavi aJesu Kristu akuphila ngathi ukuthi kufanele ukuthi siphile
siphile ngawo. Kufanele futhi ngokuthi sathi ukuthi Jesu Kristu nguye yedwa longcwele waNkulunkulu lo sipase ukuphila lesifideleko ukuthi siphile nokuthi sidle sona. Siyabika bazalwane kude sinente uhlala ehlane mhlambe sibheke kuhlalela imana kodwa sathi ukuthi uNkulunkulu silethelele singa lesikuphila lesinemandla lesiyawuphila ngaso siba abantwana baNkulunkulu. Ngakho kubathathekayo siyacela ukuthi asimkholwe sethembele kuye sihlale kuye ngoba yena bathathekayo ukuphila ngaphakathi yena bathathekayo ngeke sikhole ukuphila ngaphansi kwakhe njengoba nje livi lasimakade lisatisa lesitshela. Ngakho bazalwane asifuneni ukuthi insuku simfune lo Kristu sikufune lokuphila ngaphakathi ngoba nguko lesisebenzelayo ekugcineni kwawo. Futhi sifanele ukuthi sathi ukuthi sisasebenzela bona bathathekayo uNkulunkulu uyawusenda sibe bantu labaphumelelayo sisasebenzela bona siyawuhlangabezana netigcinaba letiningi letikhulu emhlabeni kodwa ngokwethemba uNkulunkulu siyathi ukuthi yena utawusipha ukuze ukuthi siphumelelise wona umsebenzi wakhe. Siyabonga bathathekayo asiqhubeke sihlale enkosini sathi ukuthi Jesu Kristu usipha sekuphila efaneleke ukuthi siphile ngaso egameni lesinothando ngalo vele. Asithandaze uNkulunkulu somandla letonke tititolivulekile kulo siphe lukholo sibili kude singakukholi nje etinzelweni emlomeni kepha sikukhole ngokwethembeka etinhliziyweni etingqondweni nangawo onke emandla ethu silungiselele ukuthi ngalelinye ilanga siyawukhuluma embi kwakho samukele imithele noma kugwetshwa ngenxa yemisebenzi yethu. Nkosi emsawayo Yiva ukuthandaza kwethu babelona sihaba khani bantwana bakho lethemba nenqondo basakhumbula ukubhajatiswa kwabo kube bathokoze ukuthi iyono yabo ithathelelo igeleta igobhoda kuKristu bende bathokoze ekuthathelelweni kweyono yabo bahambe bangasoni kepha badlulise wena ngetimilo yabo. Nkosi emsawayo yiva ukuthandaza kwethu babelongcwele sigcine singaphesheni yalweni nakho siyewufuna ebani ngamoya wakho sihole simaKristu ukuthi sigcine imithetho yakho nekucabanga ukukhuluma nekwenda sikukhonde wena kuko konke lesikwendayo sinesiqiniseko sokuthi imiyalo yakho iletha ukuphila ngaphakathi isende sithathe tincumo letingito timpilo tethu. Nkosi emsawayo yiva ukuthandaza kwethu gcina Nkosi lisakramenti lakho lelikhulu lemshado yipha emadvodza ukuthi atsandze umkawo njengoba naKristu alitsandza libandla wate watinikelela lona. Uphe nebafati kuthobela emadvodza akho yena emakhaya ethu abe nendzawo letingito tekukhulisa bantfwana uma bakhona bakhule balate liciniso lakho bakhule bakukhonda wena. Nkosi emsawayo yiva ukuthandaza kwethu babelolungile busisa abantwana bonke kube bangakwatelani bacwayane nebatali babo kepha bahloniphe njalo babatsandze babalalele bente labayalelwa bona yakha budlelwano obubibo emkhatsini webatali nebantwana ubende bakhone kulalelana nekuthobelana bahlale evulelana. Nkosi emsawayo yiva ukuthandaza kwethu Nkosi yezulu hola ucondzise labo lekufanele batsatse tincumo letimatima ngetimpilo tabo kwekutsi ekukhetseni kwakho bakhetse lokuthokozisa wena bakhumbule kutsi impilo isifo lesimcoka lesivela kuwe siphe kuhlakanipha kude kutsi njalo sifune kwenta lokuyintsandvo yakho siphile phansi kwamsa wakho
Nkosi ngiyamsaba. Yiva ukuthandaza kwethu. Yiva Nkosi sikhulekela isizwe sethu nebaholi baso. Tisebenti tonke tembuso nalabo labasebenza emisebentini yebungoti. Sikhumbula ikakhulu tisebenti letihamba embili ekwelashweni kwamahazana. Siyakubonga ngenhlakanipho loyipha abantu nekwekutsi bakhone kumelana netimo letibucayi. Sita labo labasemagunyeni kutsi kusetjentiswe kahle umtsetfo welive unikete lusito lolubonakalako kubo bonkhe bantfu ngekungakhetsi. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu wephilo, utsatsa ngesihawu sakho nangelivi lakho bonkhe labahluphekako emtimbeni, emoyeni nasemphefumulweni. Ngenxa yekugula, ungaboni ngaliso linye noma kuswela. Busisa tonkhe tisebenti tetemphilo ngelwati nebuchwepheshe lobudzingekile kute baletse kuphila nekungcono kulabagulako. Uphe nebaholi kukhona kwemukela imphilo leyehlukile nekungatfokoli kwebantfu. Nkosi ngemusa wakho. Ngicela ukuthandaza kwethu. Gcinisa lukholo lwethu. Gcinisa lukholo wendele kuchubeka kwempilo yaphakatsi kubo bonkhe labangenela lenkonzo yesitho nesingcwele kuleli lathi bemukele umtimba nengati yaKristu lowatsiwa usinga sekuphila. Nkosi ngemusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Etandleni yakho siletsa bonke lesibakhulekelayo. Sethemba umusa wakho nekubona kwakho kunakekela kulelo phiko. Le nekutsakatsaka bethu siyetfulela kutiletsa kuwe emthandazweni. Siletsa yonke lemithandazo ngokukholwa ngaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Singumtimba wa Kristu umalo ngcwele munye saphathantiselwa emtimbeni munye. Ngakho-ke asifune konke lokudala kuthula lokwakha impilo ibe yinye. Kuthula kweNkosi abe nani ngetikhatsi tonke. Akwanze. Haleluya. Jesu Kristu silwa sekuphila. Siyabonga kakhulu bazalwane kulesi sigaba senkonzo yethu. Siyaqhubeka ekhasini 116 sihlawulela kadadethu bazalwane sidlulele leyo mnikelo. Side ukubonga nomnikelo kakhulu lasibusise ngawo. Sibonga nomnikelo, sibonga naleyo mnikelo besendlulele yangena ebhange yokusebenzisa indlela zobuchwephesha nanayo bathandekayo siyayikhulekela ukuthi isetshenziswe ngokusebenza kwaNkulunkulu nokuthi bazalwane babusiseke uNkulunkulu abanzisele kuze ukuthi batawuqhubeka banikele emsebenzini wakhe waphakade. Siyasho bathandekayo kanye sikhuleka umthandazo wekuqala esigabeni namba 48. Bakho Nkosi kukhulune amandla nemvumiso nenkathumulo nemkhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni kwakho konke kuvela kwethu ngezinikalo kwakho. Usisa ngokugcwele naninikele abantwana bakho. Usise emakhaya abo, usise imisebenzi yabo nemabhizinisi abo. Ubende Nkosi baphumelele kulesi sikhathi noma kulukhulu kumadima yenda ngokuthi bona Nkosi ngoba babe bakho badla sinkwa sekuphila lesingikristu babe nekuphila babe nekuphumelela lokuchithini bakho. Dunyiswe bathathe igama lakho engcwele ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu konke nemsa wakho singalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe entandatebano sihamba sikwa sekuphila kithi. Akabongwe, akabongwe, akabongwe Somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu konke emsa wakho singalelwa lesinikela ngalo lesithelo sempini
Igama wayenzelwe emsebenzini sokithi. Akabonge, 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 Somandla. Sitawusebenzisa umthandazo wokuqala wokubonga ekhasini 117. Ngosakenandi, ayikenawe futhi, yenyosalikikiti yotenu, siyotenyusela engosini, asimani ngosi Nkulunkulu wethu, kufanele, kulungile kubonga
futhi emva kokudla wayithatha inzebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nomyeni ngoba lokhu idatha bezibhalane sisho lokhiselwane nabanye kodwa sithethelele tono ngabe phethe khathi tonke tokulatha kwenu utethi
Jesu Kristu simba sekuphila lesiqiniso. Uthi labo labadla inyama yami banathe nengati yami bayawuphila phakathi. Sonzelani sitokubela umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu. Engati yakhe lasokhisela yona simdlele yethu enhliziyweni yethu ngekukholwa nangekukholwa.
Habe silalele imvumo nebukhosi bakho. Ngiyabonga kuyena nemandla ekusilinza kude singakhotshwa simiswe emdlokatimbulo yakhe simsulwa sinethokota lokukhulu yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile lomsindisi wethu akanikwe ikhathimbulo nebukhosi nemandla nemagunya yalo kude kube nini nanini bese sithula kwaNkulunkulu lokwenza kuthonza bonke yatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simanje simthanze uNkulunkulu kanye naye inkonzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla wese nenkonzana namoya oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane ukukhonda kanye nathi siqhubeke sihlale kuKristu Jesu losinga sekuphila seqiniso siqhubeke sitembathise sitimbonye ngaphi tikhalita kamoya esiphiwe tona kude ukuthi sike unqoba sikhumbule ukuthi lusuku lunye ebukhoneni kwasiphakade lukunaze kakhulu kunethinkulungwane lebusuku kuneyinzalo umisi. Hambana nethula nanethando nosebenela inkosi. Egameni likaKristu. Amen. Ukwesaba simakade ukuqala kokuhlakanipha ukwesaba simakade ukuqala kokuhlakanipha ukwesaba simakade